Assalamu alaikum toğanlar. Sizler менен кайрадан эле Достук YouTube kanalı болмокчу бул чыгарылышта. Бүгүн 1 февраль болуп калды. 2023 жылдын тоğanlar. Мен бул чыгарылышта салон уй баларды тартып сиздер менен көрсөтөм. Сиздер менен биздин каналда чогуу болуңуздар. Канчадан бери да ушу баа болтот окшойт, Жок, бул үйүндөгү баа болтот. Үйүндөгү. Мына канча дедиңиз эле? 240 сомдон экен чок тоğanlar. Акчоп 250 сомдон экен тоğanlar. Акчоп 250 сомдон. Негизи бүгүн чөп өтө көп келиптир негизи тоğanlar базарга. Бул жагы жолдун ар жагыча. Бул жагы жолдун башкача экен тоğanlar. Ичкерде да бар экен. Так, мына паяны сурап коеюн тоğanlar. Пая канчадан болот? Таза беде экен бул? Беде аралаш. Канча сомдон? 260 сомдон. 260 сомдон. Бар. Кеми канча? 5 сом, 5 сом. Мына. Пая канчадан экен? Пая. 50 сом деп атат. 50 сомдон бу? Боо. Боо 50 сомдон экен. Жакшы. Эчки канча болду экен? 6100 сом болуп. Негизи тоğanlar биздин каналды 5 подписчика көрөт экен көбү. Ошондуктан сиздер сөз катталып коюңуздар биздин каналга. Лайк басып эле лайк басып коюңуздар тоğanlar. Колдон келишинче. Кой канча болду экен? 12700 сом болупту. 12700 сом. Бедели канча дейсиз ака? Чөп. Чөппү? Чөп азыр саттык 245тен. 245 сомдон. Канча жатат? Так, мына пая пресс. Пая пресс канчадан деп атат? 150 сом. 150 сомдон. 150 сомдон экен пая пресс тоğanlar. Тышпа. Мына көк мүк беде экен. Бедени канча деп атасыз? 380 сом. Айтылышы. Айтылышы. Сатылыш канчадан эми? Satılışı hem el çeşit da. Сүйлөшүүгө карайт экен да. Мына тоğanlar. Шипри канча болду экен? 100 сом. Кеттик тоğanlar. Мен мал базарды тардын улантам тоğanlar. Ой пикирди комментарийга сөз калтырып коюңуздар. Мына ойду бирөөлүчү. Так. Канча да отасы экен ойду? 120 миң. Машалла. Торпок эркек. Ургач торпок. Сүтүнү көрүп коюңуздар тоğanlar. Канча сүт берет экен эми ака? 10 литр берип калат экен тоğanlar ушул торпок. Так. 10 литр берип калат дейт тоğanlar. Уйду көртастары өтө сындуу экен. Токолду канча деп атасыз ака? 100 миң. Торпок эркек. Ургач. Канчанчы торпок экен эми ушул? 4-нчү. Sütü ушундай экен тоğanlar. Көрүп коюңуздар бунда. Мага. Айтылыш баасы 100 миң сом. Так, мына уйду канча деп атат? Канча бу? Торпогу кандай экен? Ургач. Ургач. Канчанчы торпок? Канчанчы торпок? Экинчи баласы. Экинчи баласы. Ургачке канча деп атасыз эми муну? 100 миң сом экен бул да тоğanlar. Так. Кеттик анда да. Бул өзү экен, а? Боз. Канча деп атасыз? 90 миң кылып тур базар. Канчанчы торпогун туат экен туз ака? 4-нчүсүнө. 4-нчү торпогун туат экен. Ece görmüyor sağ gör. Yumuşak geldi.
Tak, ortasları. Lakin kızdattı bu. Bak hala saçı. Yarım devlet. Assalomu Sen ben alaykum. erkendi kılıver. Son 9000 so'm. Marcanım disler satacağım jakta. 9000 so'm. Yok. Bir kemde mıskıldaşat. Bana o zeyla kaçıp başlam aytar. Qaysi bog' oldu aka? Bir kemde. Turib qo'yinglar. Ben sana lavuz ketdi. 100 binge sattım sana. Razı mısın bakalım? Qaysi? Buni ol bu. O'zi ekan ha bu. Tatarin bulçu. Bu. Tatarin. Yaxshilamdaylar. 500 so'mga nima qildi? Marcanға sen şeriksin. Dağı mana şu ben 88 yolu qaytaladı otarsın. Kaçtı mı? Ben gacım oy, bana aytdimi? Bir şapalaktı veresen kutulasan. Bir şapalak şuna veresen. Qancha berdingizlar o'shanda? 99000. 99 ming. Olsun bir bırak. 99 verip otar. 100 bin verden Marcanға sana bir şapalak Abi ver. sütüra oturganlık kirasımız. Kışa 500 so'm 1000 so'm. Sütüra 400 oturganlık bin kirasımız. sattım sana. Bana da bir şapalak sana. Taptaza kızındağı. İbrahim. Ulan to'g'onlar. Men ulantib o'rayin da to'g'onlar. Yok. Tak, bu bo'z ekan aka. Qanchada odasiz? 85 ming so'm ekan shu. 400 bin uçma Aytilish bahası. Tak, nol. Torpog'i urg'och ekan to'g'onlar. Qanchada odasiz aka? 25 ming so'm. Torpog'i urg'och to'g'onlar. Еще bo'z ekan to'g'onlar. Bo'z ekan aka? Bir aydan o'tib qoldi. Maşallah. Qancha so'radi ham shuni aka? 15 ming so'rab turdi to'g'onlar. Bir ayda tug'adi ekan. Maşallah. Bunlar o'ta cho'ng uyga to'g'onlar. Ha, bo'zni qanchada odasiz aka? Qaysi munojarda? Qancha berishdi ham shuga? Ha, munojarda bo'g'ib olyaptir. Az bosini bilasiz, o'z qancha dedingizlar? Oldu 184 ikkitasi. Ha, o'ko'ni oldingizlar 184 mingga. Ha, bu o'zi отдельный bo'g'ib oladi. Maşallah. Az sonra bilib qo'yili. Qancha so'rayapti? 300 ga. Qancha verdingiz aka molga? Uyga qancha verdingiz? Men sotyapman. Ha, qancha derdasiz? Men 150 ming dedim. Bu 120 so'rayapman. Ha, 120 ming so'rayapsiz be? 120 ming so'rayapti to'g'ri shu. Bo'z ekan. Tak. Satdi ekan bular ekanda. Satıldı uy. Ha, satıladi ekan, satıldi ekan to'g'rilar. Allah bağlıdı şey. Bağlıdı da şey ta. Şuna. Qancha verdi da ham şuna? 82 berdi. 82 ming. Bana kala. Yok. Yarım yemiz bitirmeyapti. Qaysi torpog'i? Ha, urg'ochi torpog'i. Arap ko'rmishlar. Urg'ochi. 80 üstüge çıksa benim de gerek 82 bin son beri tamam. Ben Ece Bötür'ün yanında ses. Adam köye kötü ölmüş gene oldu. 80 binden kim atsa benim de. Qancha verdi o'shanda? 85 mi? Sizlik oldu alırız. 5 so'm desek layık oldu. 5 so'mga berasiz. 5 so'm qo'yamiz. Oyunca. 5 so'm beryapti, yani 82,5 ming olyapti. 82 ming 500 so'm bo'libdi to'g'ri. Torpog' urg'och. Qancha sut beradi aka bu? Soting. Do'stu. Qanchaga berib edi?
83 bin dedi ona. O da bana giriş yap. Tak, buna to'g'ri. Urg'och ekanda Urg'och ekanda bolasi. Majada da'vo uylar tatam buni. Ha. Pas baka. Verdin mi? Qanchaga? 95 ga. 95 mi? 16 pul berasiz aka. Torpoq urg'ochi bu. 96 keluvdi. Erkek. 95 mi? Sütü qancha ham ekan bu sütü? 90 qilib sütü. Yaxshi bu 3-4 para. Ha, 3-4 kun bo'lib turibdi tug'aniga. Ha, sütü ko'yle deydi tug'anlar. An to'shna eseptep ko'rlekin deydi. Ha, tak buna. Kim bu? YouTube'ga chiqgan. Sen hali videoga. Yo'q. Eski az. Ta, saruydi qanchada odasiz ekan? 100 ming so'm. Torpoq urg'ochi. Urg'och torpoq 100 ming so'm ekan. Qancha so'radi ham bosi? So'raylik. Maşallah. Ve men tushdim bu yerda. Tushdingsan? Ulan uydun horoz ekan to'g'anlar. Maşallah. Sütü qancha ham ekan? Sütü 12? 12 litr süt beradi ekan to'g'anlar. Mana qarangizlar. Maşallah. Torpoq urg'och ekan, ha? Maşallah. Tak, qancha so'radi ham ekan buni? 96 ming so'radi. Siz o'zingiz qancha dedingiz? 110 ming so'm deb to'g'anlar. Maşallah. Tak, ketdim to'g'anlar men. Ta, ulantaverayim. Qancha dedingiz uyda aka? 120 ming. Torpoq urg'och ekan, ha? 120 ming so'm ekan. Katta to'g'ri. Mana uyda qarangizlar. Qash turmalar aka? Qash tursangiz. Sütü kuchliga, sütü to'g'ani. Jon ochmoq o'xshaydi aka. Qanchasi? Ha, 3-chi va urg'och erkakmi? Urg'och ekan to'g'ani. 2 kun bo'lib turadi to'g'aniga. 5 kun. Ha, qanchada odasiz ham buni? Qanchada odasiz? 100 ming so'm. Qancha so'rash buni? 80 so'radi. Maşallah. 80 ming so'rabdi to'g'ani. Tak. Qayslar tarsaga? Senin uyunda 130 da böyle. Qancha ekan boğası uydun boğası? 120 ming. Torpoq erkek ekan. Qaysi kanal bu? Do'stlik kanalı. Can kanalı. Ha. Bu qancha ekan? Ha, bunda 120 ming so'm ekan. 190 bo'lyapti akasi. Ha, o'kovi? 290 bo'lyapti. 190 mingga bavoladi. Bo'lyapti. Ha. Mana 190 ga bermayapti. Bu meni Kurdiston bo'yicha topdi. 100 oldi. ha, yaxshi. Novoy. Razı ol. Bu sizden bu aka? Taqsir, sizdenmi? Qancha oldu shu? Esi yo'q ekan. Eldin göz. Tak, bunlar. Ne oldu? 99'un 5 so'm olgan da. Var o tuttu parakın var mı? Deme desin. 100 mü? Ne desin? 100 Var parakın var mı da? 100 mingga so'rayapti to'g'anlar. Torpoq erkak ekan.
Arif maytını koşuyoruz. Gözüme görgönüm yok da men. Sütü qancha beradi ama? 8 litrga garantiya. 8 litrga garantiya ekan. Beresin bu. Zindeyingini. Yaxshi berib qo'yibsiz ekan, biroq. Jilaverayın da altı onlar. Mancarda da o'ta kuchli uyuturadi. Pulu qancha ekan puli? 140 ming. Torpa urg'achi. Urg'achi torpa 140 ming so'm. Sütü qancha maga shuni? Sütü qancha beradi? Qanday beradi? Motorga bog'liqda u. Ha. O'ta kuchli ekan ular. Selda. Qanchaga sotmadingiz aka? Har xil. Qancha oldu aka shu? Sotılmadı mı? Tak, men jiro'layim do'stlar. Naloydi surayın çalaydı. Kuchtuydi. Do'stu. Qancha ekan u aka? 120 ekan u. Urg'ochi mi? Erkak 120 mikan bor. Qancha sotmadingiz? 5 litr sütü var deydi. Qancha sotmadingiz aka? Har qanday deydi onlar. Ne? Sattın mı? Pulu qancha ekan aka pulu? Pulu 95 lira. 95 urg'och ekan torpaq. 95 ming so'm. Sütü dağı bir 7-8 beradi o'xshaydi. Ya qandaysiz? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Bo'z uy qancha ekan? Bu 70 yapar. 70 ming. Qanchanchi torpaq tuvat endi to'za? 3-chi. Qanchasi berdi shu uyga? Ha? Qancha berdi? 60. 60 ming berdi. Oho, mato'g'anlar. Palov yegan-da. Shvet 90 ming so'm deydi ular. Bo'z ekan. Tak. Mana yerdan bo'z uylar tatayman. Yok, tatmadım. Qancha verdingiz aka? 70 berib qo'ydim men. 70. Urg'ochi u. Urg'och. Na bo'z ekan ular. To'yinlar qoldir. Bo'lsa. Qancha deysan buni? At Bavulta va. Aytilish bahsi qancha ekan? 120. 120. Maşallah. 101 mingga so'rab turishul qardat onlar. Tak, bu bo'z ekan ha? Qancha ekan bo'si? Bağısı oldu mu? Qancha qaldingiz? 46 ming. 46 mingga. 2-3 oyda to'g'mi? Birer ayda yapıyor. Birer ay ha? Assalomu alaykum aka. Qanchada odasiz buni? Qanchada odasiz? 70 ming? 70 ming so'm ekan ular. Oho, mana bu qarangizlar. O'sha bomba ekan. Do'stum kanalı. Assalomu alaykum aka. Qanchada odasizlar? 180 ming. 180 ming so'm. Bo'zbekacha qisir. 180 ming so'm. 180 ming so'm aytilish bahsi.
Qancha o'tirma olaman. Öte küçük ekan negizi. Çok uydu var. Olsun olan tartalım koy. Surishtirib bersin. Oldu. Dostu. Oldu aka. Ulan koy koyna oyuncağını. Qaysi balani narxi nima? Qancha mı oy? Mami. Olda betini tartay. Koy. Hazırda. Elliga ketashini daha tushsin. Qaysi aka? Navoiy balami? Yo'q, yo'q. Xursand bo'ldim. Yaxshi sotding, 50 ga yaxshi. Qaysi aka? Alsın ha. Ne oldu? Qancha berdingizlar o'sha? Nima? Yo'q, bu emas, bo'lib ketdi. Boshqa joqdami? Ha, bo'ldi. Tak. Berin endi. Mana Tortib mashinani olib qo'ying. Tamam. Oldu. 35 ga bergin oldu. Qanchadan bo'ldi aka shular? Satam deb ko'rsatam. Tapmay turgan men ketdim. Iki xudomi? Xudo, Ha.